V seriji dokumentarnih filmov Zgodbe lovcev bomo skupaj z lovci odkrivali njihovo naravovarstveno vlogo in njihove poglede na velike zveri v naravi. V tokratni zgodbi bomo spoznali življenje Alojzija Frkoviča, biologa, gozdarja in moža, skozi spomine življenjske sopotnice Zrinke ter njegovih bližnjih prijateljev in sodelavcev. Zgodbe lovcev. Alojzije Frkovič. Alojzije Frkovič je pa bil legenda in človek, ki je na Hrvaškem in v tem delu, goransko-kotorskem delu, zelo dosti pomenil in tudi zelo dosti naredil. On je bil izredno načiten, izredno inteligenten, izobražen in človek, ki je celo življenje spremljal populacije, vse populacije prosto živečih živalskih vrst je spremljal ves ta čas. Ovo je 104. rokovnik moga supruga. Preostala 103 rokovnika nalaze se na ovoj polici. On je to pisao kroz više od 50 godina i zabilježio mnoge važne podatke o zvijerima, životinjama, uopće ono što je smatrao značajnim iz svog profesionalnog života. Otkuda ta njegova sklonost k pisanju? Kad je on napustio svoju rodnu kuću u Vratima kao 11-godišnji dječak, onda je njegova majka njemu dala dopisnice i rekla je svaki tjedan ćeš mi napisati jednu dopisnicu da znam kako si i što je s tobom. I on je tako svaki tjedan svojoj majci pisao. I to je trajalo tako godinama, onda nije bilo telefona. I evo, to je već tad usađeno da on piše, da se javlja, da zapisuje. I tako je to kod njega ostala ta sklonost. On je bil neverjeten. On se ga nisem nikoli videl brez svinčnika in beležke. Še kar so se mi dva pogovarjala, je beležil. In on je izdal to je čisto njegovo delo. Izdal je tudi še medveda, volka, to je vse njegove delo. Ne. To je res, ne morem zahvaliti, da je to bilo tega napisanega. Tudi v Lovačke novine je lik pisal Frkovič. Zelo pogosto. Sjećanje moje oca pa i mene osobno na Alojzija Frkovića je, da tako kažem, veoma prisno. Dobra sjećanja su, jer je to bila jedna osoba, jedan šumar, erudita koji je, evo, ne samo šumarstvom, posebno njegova uska specijalnost bila je lovstvo. I držim da je, mi smo puno puta to istakli u lovačkim redovima, da je on sigurno ne samo u praktičnom dijelu puno doprinio razvoju lovstva i popularizaciji lovstva, ne na području naše županije i regije Gorskog kotara i Rijeke, nego i čitave Republike Hrvatske. Sjećam se da je moj pokojni otac sve ove zgode i nezgode koje se dešavale u lovstvu, u lovištu, vrijedno bilježio i slao Alojziju, koji je isto tako vrijedno bilježio u svoje kronike, a mnogo puta smo na puno mjesta mogli pročitati razne zgode i lovačke i priče i činjenice koje su obilježile to vrijeme. Teško je opisati riječi jednog ovakvu osobu i inače dobrog čovjeka. Moj suprug je bio čovjek koji je jako volio prirodu, koji je jako volio svoje zvanje. Mislim, on je bio u prvom redu šumar biolog i njega je zaista, mislim da je odabrao pravo zvanje. Tu ljubav je stekao od svog djeda koji je bio viši kraljevski nadlugar, koji ga je kao dječaka i dijete vodio u šumu gdje je upoznao i stabla, i biljke, i životinje i zavolio šumu. On je bio zaljubljen u svoj posao, on je zato bio sretan čovjek. Znate, onaj ko voli svoj posao, taj je i sretan čovjek. S njim je bilo ugodno raditi jer smo, ja si dozvolim reći da smo bili pa malo slični ljudi. On je bio čovjek zapravo jedan
sjajnog obrazovanja, bio je vrlo dobar čovjek i tolerantan. I nadasve pedantan što se tiče posla. Njegovi poslovi su bili do kraja napravljeni, a posebno njegove zabilješke koje je radio na kraju dana i uz koje uvijek napisao malo i obrazloženja i tako. Mislim da je to vrlo dobar jedan prilog svim materijalima o istraživanju risa u našim, recimo, istraživanju risa dinarske populacije, tako ću reći. Kad sam otvorila fascikl Ris u Hrvatskoj, jedan od mnogobrojnih njegovih fascikala, o risu je nekoliko posvećeno, onda sam bila ugodno iznenađena da je zapravo sve posloženo kako treba i on ima zaista sve priloge risu u Hrvatskoj, pa izvorni ris, novonaseljeni ris, zakonski propisi, onda ris u Hrvatskoj, razmnožavanje, životni prostor, prirodni neprijatelji i bolesti, dakle i fotografije s potpisom kao dodatak. Dakle, sve je imao sistematizirano, lijepo posloženo. Frković je to vse vodil na Hrvaškem. Jaz sam sam podatke tam dobil preko Frkovića, preko te grupe. On je poleg svojega dela za gozdarstvo, on je bil tam šef gozdnega, takrat gozdnega obrata delnice, ne, je to uspodelil, ne. Saj, kolikor jaz vem, ne vem, če je on ki dobil kakšen denar posebej za to. Mi ga nismo mu nič dali, ničesar. Jedan se čovjek ne može baviti svim tim zvijerima koje je on pratio. To bi trebao jedan čovjek uzeti vukove, recimo, i pratiti šta je on sve to, i kasnije u povjerenstvu, i od početka praćenja vukova, jer znam da je moj muž imao cijele plahte gdje je pisao od početka do kraja, prvi vuk, od kad je on počeo obilježiti. Odstrijeljen, gdje, koliko težak, na koji način je stradao, da li je ubijen hicem, da li ga je pregazilo neko vozilo, da li je od otrova stradao, jer jedno vrijeme je bilo dozvoljeno trovanje vukova. Tako da on ima te podatke koji su zaista dragocjeni za nekoga ko bi se time ili ko se time bavi. Imao je i osjećaj što treba zabilježiti, što treba objaviti, tako da je on, evo, kažem, ne samo što je o zvijerima pisao, o risu, o vuku, zatim je o medvjedu napisao monografiju, pa o tetrebu kojeg nema više u Gorskom kotaru, ali on ima zabilježena sva pjevališta gdje je neka tetreb bio još u vrijeme kad je on došao prije 50 godina, a kako je to bilo sve u okviru njegove službe, ali on je to sve zabilježio, što je dragocjeno, jer netko može biti šumar, može sve to znati, ali ako ne ostavi pisani trag, onda je to, mislim, onda više potomci ne mogu reći, tu je živio tetreb, tu je pjevao tetreb. Tako da je on izvanredno dokumentirao, ostavio dokumente o vremenu u kojem je on živio. I to unatrag 30, 40, 50 godina. Mislim da je to vrijedno pažnje.